Kardom pini Newsfast berita ke thanci bang iri sami kita jli hangsepi apransip berita tepi arjuitha. Jiri kending pen skap adak PMGSY atuar kaselam tang adim ripenta tharli et un. Education ahin jingthur olopu ang tek ko anma pitilang so LP school along si tek dak lo pusi usuka akoy pi. Upper lower borpung tarapung along anta BJP atung si haipon etpo lapen haidet api numur momin pensi toar asai do anta klempon pu pusi ning cepathe. Manipuri thabal chongba traditional kekan mesempen kichun CM tuliram ronghang aphan kachoro hawar kimi dhoniram rong chehon ahem thireng wangreng ajutang kan plapla chomkan kekan kapajut jiri kending penskap adak PMGSY atwar babulnat kachelang kapangkreya jok Amreng constituency jiri kending pen skap adak PMGSY scheme pen kaselam atwar kiik ripenta tharli undet abangke Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang Karbi Anglong kapaching thurji aphan amang keheman along contractor atum apharlo kachojor ason mandetlo Rongrup kachileng atawar mesem nang jipu Autonomous Council CM tuliram ronghang pen akemang padoponsi ajat asai sitami klempon bomlo lason thak si jiri kending pen skap PMGSY scheme sitami selam ponlo bonta contractor babulnat abangke akili atangka kecholongji aphan kamatha ding ajok towar ki igripenta katharli undet abangke Karbi Anglong Autonomous Council mate team Karbi Anglong aphan kelang plot ason mandet lopusi ongdung aradatum pen ningjelingti jiri kending pen Rajiv Timung Newsfast Karbi Anglong 20 nong Singhasan constituency angkang Duar Disa Moja Keparlo Hawar Kimi Hurendra Timung Arong Dhuniram rong chehon ahem karlitang atuma karjong sining chom rong mi ringdok reng ni pen kaparab dunlong jiaphan karhi karje chikimu karbia khaya jutang along hako phurkimu angthun ateng pen nang talon bom thireng wangreng ajutang chomkan kan plapla angdeng kekan along ajo porphai krehini apor alom pen tirikam mate ari arong akleng dun kleng sarpo lapen duhui jang atum pen pangcheng ponsi kapre ahwar pen kewang donrap jerpo jerpi kedoan mekri meklang ajutang along tirikam atuma phan mekri meklang kebendun lapen ningkapat hedunji aphan kacherap kachetudun rongasar akleng dun kleng sarpo lapen riso ejang atuma phan chengmuri pongsi lapen wojaru atoyani wotek boso kapardon pen kasonse jambili athon lapen Metheng tom pensi kangthum karni ningaronga je chipi ponsi rongke tong pu asai angdeng amo pachun ponlo lapen labang so chomkan kan plapla kekan asai angdeng abangke jangmi puni phai troxi arni kijut popusi Newsfast Karbi Anglong pen birta longdun manja pen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong BJP kachari pon council ke theke dingatum Karbi Anglong rongrup atokan no along Toklang hin chingthur piglo pura jonghe la chipindak seta Karbi Anglong rongrup atokan noki non puanta chingthurdun thekthelang puke klang daglo lasuang thek ke SSE Nilip Education Block Lapen 14 nong Korkanthi constituency arlo borpung hawar kido PT Langsu LP School along kaching thurawar sai avidet henlo radatum kachethan sai alam ahoka hak kachini ponji aphanpura usuka pen adimaklong an humri damlo kahumri dam hut ke thek damlong atengke kedam tang kriser kebra throkner kebra hini aningkan mahang kapathek pon bangso PT Langsu LP School along kaching thurawar sai ave pin desk bench blackboard anta ave inghap monhap anta ave ahem ar ponganta rak thanglo floor mate aklong anta wak et si chainong bi ahi bui hup si chainong bi aroyason si nangman dadlo barpi barso kachiti ahem anta hinu lablo hemkom hemrai anta babbi jir hupsi murim sanglo lasi non kachari bom BJP sorkaratum poriborton lapen sabka sat sabka vikas pu alam kai ke hang kongki
kaning je thap ason si nang mandet lupusi usuka tiripi amai meipu bebison teron ahin pen ning je pon resource development mate munin monorakaya prana tengkam chijor nei mate ke chengsi ke charli angdeng labang ke LP school mate primary school hello sapini Karbi Anglong or lo bangala bang so primary school mate LP school of han Karbi Anglong autonomous council pen kon mardi ki pini kon makaching thura ward side pini hala bang ke nili tum hin thekdam long le dello lasi pini labang so alam hay alam the hok ha kachini ponje fans nili tum ahin pen pini labang so borpung hawar along ke do pitilang so LP school na humri der pen bangala da bang so LP school ma thekdam long bangala da bang ke desk ave bench ave blackboard ave mon having hababe pension suri kaching thura ward side pin lasi nili tum hin bang pukang tung bang ke non kachari bang labang so BJP sarkar alang litung ki pukai ke da sop ka sab copy kas alang litung pukai ke da puriborton sta hogha bang ke labang so alang dukan ni kai ke Hong Kong labang so puriborton labang so sab ka vikas bolam the bang lage kapacho bai hektik pusini litung pen okay pudam nang kok aning kanwang ason si bitungreng thama constituency arlo deramu manipuri arongta manipuri akhayatum methangaju tangpen manipuri thabal chongba traditional dance paman ponsi ada porphai cap aporpen pangcheng ponsi manipuri thabal chongba traditional dance kekan pon laso kekan along manipuri akhai riso ejang sarpi sarpuatum anta kande lapen ajo porphai presiam pokan paju ponsi manipuri thabal chongba traditional dance amai along aluhiaman pen kachipon Kardiana German Council board chairman Jitalai Hasmi lapen Menmiji Lems chairman Vidya Singh Teron lapen bitungreng thama constituency BJP claim bangatum anta labangso amayalong chetong dunsi manipuri thabal chongba traditional dance amayalong aliralon ning cheparong dunrinti laso amayalong meipu Rita Devi Newsfast Karbi Anglong aphan nangapachini dun atengki laso amayalong kapachunji aphan dihin amu kedor pluk aphan anke Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang pensi do anta nang cherap cheto dun lo pusi meipu Rita Devi pen nang pachini dun thu aru pisoto kol sare amak iman diner pa সহায় কৰি আছে আমি ভাবি যে পিছলৈও এনেকৈ সহায় কৰে যে আমাৰ দুখ সুখ মানে বেমাৰ আজাৰ সবতে আমি হেৰি চাৰে সহায় কৰি আছে আৰু পিছতো এনেকৈ কৰি থাকে মানে আমাৰ কালচাৰ আমাৰ মণিপুৰী কালচাৰ খাবান চং বুলি কয় ছাৰে যে আমাৰ কাৰণে ইমান সহায় দিছে এইটো কাৰণে ছাৰে দিছে বুলি আমাৰ এইটো প্ৰগ্ৰামটো কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল ছাৰৰ কাৰণে মানে একো ক'বলগীয়া নাই ছাৰৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ আমাৰ এই গ্ৰাম্য মণিপুৰী গাঁৱত আজি আমাৰ এই খাবল চংবা মণিপুৰী যিটো কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম যিটো আমি পাতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি আজি 3 বছৰ ধৰি এই প্ৰগ্ৰামটো পাতি আহিছোঁ যে আমাৰ স্পন্সৰৰ পৰা কিবা আমাৰ ৰংহাং CM ছাৰে আমাক আগৰে পৰা সহায় কৰি আহিছে আৰু মাজত আমাৰ 2 বছৰ অলপ মানে পেণ্ডিং থাকি গ'ল মানে কাৰণ আমাৰ এই লকডাউন আৰু তাৰপিছত নিৰ্বাচনী সভা আছিলে ধৰক এই MP ইলেকশ্যন আছিলে এইটোৰ কাৰণে আমি অলপ অসুবিধা হৈ মানে এই সভাটো আমি পাতিব পৰা নাই কিন্তু এইবাৰ আমি পাতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি আমাৰ ছাৰে সহায় কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো আমি পাতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ CM ছাৰলৈ আমি ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ আমাৰ মহিলা কমিটিৰ তৰফৰ পৰাও আমাৰ এই মণিপুৰী গাঁৱৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ থাকিল এই গাঁৱৰ নাম কি আছিল জেৰামু মণিপুৰী গাঁও আমাৰ এইটো ফাংটেং ফ্ৰাং লেব উইঙত পৰে PS নম্বৰ 157 Dongkam Kampen Komal Kathar Newsfast Karbi Anglong Assam Assembly Bangfukilik Judet Pen Tarapung Upper Lower Hini Apoling Along Komatsi Haiji Mapu Arjudam BJP Local Committee Amaipu Hemson Ingti Nangkethan Duna Tenke Upper Lower Apoling Along Setami BJP Avotsi Hai Edjipusi Newsfast Karbi Anglong Apherangke Kahumri Damahut Nangthandun Lapen Tarapung Pen Dolamara Atowar Panjan pen tarapung atowar borpung pen tarapung atowar setami selampon poputa pherangke kahumri damahut nang thandun men ke hemsoning ti penada kapar tarapung lo apias lo bangenili president lo local committee president lo
Abang so nangli BJP long local president lo kedi. Kalang lo. Ang ladi. Tangte labang so along nangli tum non kirang ji Assam Assembly kilik along. Nangli tum ala bang so aparta rapunga puling long penangli tum kihai ji phanangli ningachit he ko andolo. Lada apartar punglong ka do gawe votar bang ke 415 do. La song bong pen dak ni tum BJP la ke 200 an ni tum long ponji. La pen ni tum da apartar pung PS long bang ke ni tum BJP si hai pon vekji. Yidi. Tangte nangli labang so lower rapunga PS ta nangli labang so kihai ji phan ko ando nangli chini dun na. Lower tarapung PS long bang ke 600 upchet population do voter list atengke setame hala jakstame BJP tumsi haji pusi nili ine puka chini do ateng bang ke hadakta BJP tumsi hai ji Tangte nangli labang so BJP labang so haider lo tangte nangli labang so lower tarapung long ki claim ji planning ko ando nangli sa uthanji ma. lower tarapung long ke claim ye phana bang ke nili athia PS belek aposi hala bang so dim long ke claim ponje phan bang ke nili ran chini dunde setame rat tarapung phan tarapung rat phan bang ke non MP scheme pen MP pen nang pi tobar hai laga do ke pechun rape je phan kalang le tum pen si claim pon rapet po la pen tarapung tobar tarapung pen panjana tobar la pen dolomara pen tarapung pen borpung tobar laga do ke bang ni tum claim pon rapet ji la pen bangso yongsi non MLA yongsi mumin hai det lo pulutangte na bangso towar hai ke pichun je phansi ni tum chingki chithan ponji la pen pichun ponje phansi claim pon rapet nang posini tum chithan pa Tarapung pen Joy Singh Teron Newsfast Karbi Anglong. Kedamtang surihinira ingkoyaningkan kuruna borbang beprang pen ke boy det ajok kam ke claim katong datam je phanpura hempen barlu bonta non anta thangnat abirta kavidet ajok Roben Teron achor mili phangchopi lapen asumaratum manghu prongsi dokoklu Roben Teron achor mili phangchopi pen kachethan atengke Roben Teron artaplikep abang achor aphan hempen ke bara hutta kam kachongdat dunji kumat damjui konatsi kidamji lapen kumat pensi kidamji ajatta thantikangke lasojok kiri jephan abidi avedet lopusi ningri lasi madule theklong sitame aber kejongpon a phone number along birta ki pije phansi Roben Teron achor mili phangchopi lapen asumaratum choningri padupon arong number habeti so nilip ahawar PO Silunijan PS Borpothar contact number 8638807235 Uta Pachinipon Langchi Thingpen Sarbinong Timong Newsfast Karbi Anglong Ini berita lansi pajudiklo domi thakmin kardong